أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد Hamdi keram a uzvišenju gospodara Allahe koja stvori amen, kuti amen, bare blagodatija ni'ametija dingi amen, salavatim selamim i čalađikom arumangu pegamberu Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam, lesiri familija ili bejti, lesiram Allah ko vasinim alijet ahvalija ashabija, hem sallam šatva kad prudinen peko pero hayati ki praksa tameno Kur'anim u suneti, jiko jevmul qiyameta Allahumma amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu halalin kodim. Ek dive doko Musa alaihi salam lafi kerela pirena vodoja hemod olenci kavela o narodu lesoro kajerini heme Musa kapučena. La o Musa koji najsikav doma nuški put. A Musa a.s. kod ova vreme, maškar ko Izraelčanja, maškar ko Ben Israil, ovi ne znači najsikav do, najđan do Sarijenda. Pa je nino Musa a.s. bizo ek momentite razmislini, palo se oda pučlo, o Musa ko je od ova najđan do najgođaver manuši. Ovi rini ko momente puna mesijum od ova. Pa Allah azza wa jalla korimle sebepi akava odgovor so dele savko, sebepi kao džandipa o znanje na pripišini ko Allah azza wa jalla. Pa tegano Allah i rine me Musa se vakeri o Musa penala. Me isima je krobo, koja je sire džandipa so tu na netu. To jest isima je krobo koja je tamo tuta o Musa po džandu. Manglao Allah azza wa jalla te si kave Musa, kaj ođandipa alila samo tamo Allah. Ođandipa samo o Allahi azza wa jalla bičale. To Allah azza wa jalla ki suratul Isra. Na netu men gedindo ta ođandipa osim hari. Ta ođandipa na netu men gedindo osim hari. Pa Musa kana je ranim počela pere gospodare tma, a ko je od ova robo su i sile džandipa so mena nema. Ili ko je od ova robo so džanela mena džana od ova. Pa Allah azza wa jalla obavestine plaj sije krobo koja vikini pe hadir. Amen de pe džardusar hidr. Po ispravno tano, lesora naftano hadir. Emplaj leso Allah a kalema mušeka rakele koje ktan kajo duj more sastajne nape. Duj more spojne nape. Koja kao namuš? Da li tamo ektaro Allah esere vlije ili pa ektaro manušaka su Allahi biringen ko narodu lesar ne bićal gjale, razilazine islamska linija, ama pozaralo mišljenje i tamo kada kva manuš ohadir, ovine jektaro Allahe sere birime manušaka su biringja em bićal gjale ki dunja sar ne bi verovesnik o to vel. Pa Allahi olesi kavela ne save buča taro gajb. Se prodova pripišini 50 kajtanu ne bi. Pa Musa vela uporno ole tearakija. Znači, mangal tearakija kana kalema mušik kajtanu lestar pođando, ne bi li lestar nešto te siklo. Pa jedino, znači, kana Allah azza wa jalla vakene Musa se, o Musa penela ka putuine, drumo kad si be, džiko more, ket kave, tuma ole o te rode. Karakel. Ama mangal te cide u drumo, Allah si kavne ko savu način, hadire o karakero. Mlade tuja jek tikni vreća ili jek sa kesan, hem kilate penula čiv emače. A o išareti tamo, te rakja kale manuše, ko momenti kada emače kana šalje. Znači, nakara rakja kale manuše, fe tamo tutar pođando, sa džiko te emače koja kalele tuja keraldan na šalje. Ket kana šalele, kaj kana šalele, kod ova tam kana rakja kale manuše. Daj tamo išareti. Pa kjer Allah azza wa jalla ki suratul Kahf o šova dešto ajeti. Kada o Musa va kerga eternese ko ale izmeti kerga. Ko je Allah ternovo se Musa kerga izmeti sode se pomožija. O Juša ibn Nun, kad sta vinčala lafika kera,
a ov kasnije ovela isto ektaro ne bi manuška su Allahi birine bičali znači ko narod o te vodini emanušen. Dakle, na ovo Musa alaih salam vakeri lese opter nosine o Juša ibn Nun, vakeri lese o Musa penela kađale puvjaja, uzalo more sa džikote na rakava hadire. Počet da kana o Juša kava ternopla, a sad tu ali kanake. Nula kana o Musa lese pula lejek kesa jek vreća, emanlate čiv emače. O tankaj kana šale emače penela, do te karakale. Paden pola doja kana o Musa te rodel hadire. Sose te siklo lestar jandipe. Ili pa te nikel sojo do vaso akva manuš janeva o Musa na janeva. Pa kada Allah doja kana o Musa alaih salam hem o Juša ibn Nun pirge znači pubja hem ale više ko tankaj o duji more sa stajne nape. Allah doja o Musa više osetinja umor. Taro piriba koborula pirge, a raklajik stena u zalupani, o teo Musa paštilo, hem zasukjali dalje u sojba. Kodovat ham, doko Juša ibn Nun dikjela peske priroda, dikjela je Musa sar sovela, ke tuke omačo klizina na kesa i klola, hem perela znači anopani. A Juša ibn Nuna dikjere Musa tu štel taro sojbe, hem te vakerle se akanaka je omačo klizija hem gelo. To jest odvajtamo te tam, kaj valenta rakene hadire. Ama u Musa kad već uštela palo je kvakti taro sojba, akva biste gja supera gema, čem biste gja te vakerle se. A celo vreme bila je uštela palo Musa i mi kao vakerali se kao omačo gelo. Kad uštilo Musa, on biste gjem piro drumo nastavim gje, znači lako džije cidije. Pa kada više na klejk, šukar, vreme tamo piro drumoneli, o Musa bukhalila. Jer ine lesem tla deamen nešto teha, se čači pa se bukhalila. A kana o Juša ibn Nun delpe godika je o mačo gelanu pani, a obi serjani se te vakeri. Pa jer ine se tla o Musa, kada čiram koja stena, kada zasukjam, me biste gjum te vakerao, a bo mačo klizija, em kopani našilam. Irine se o Musa radujmo. Pa penelo dvajtano doa su amen rodao, dvajtano doa su amen manga. Pa Allah doja kana ljenape, hem napalal isto drumoja, kolje ale, napalal Iranen. Znači sledinen Allah tragija kotarali. Sađina le kod ja stena kaj sine. Kada le kod ja stena kaj o Musa sukjajem, kod tan kaj o mačo klizjajem gelanu pani, ala kena je kema muše, a ovo pašloki puv. A je puv truja leste agarare sa zeleno. Onda lese ovo vitini pehadir. Su ko arapsko značini zeleno. Ov kad bi negde bešel, sa truja leste zeleno bi ovo. Znači o hadir sovela u zalopani, em učardo i tamo pireše jenca. A veli se paše o Musa em dele selam. Selamun alaik vakeli se. O manu se i pašlo, a kana vas dela pirešeja, su učali sineli su rošeroneri, hem pučele tuna kotaro selam je antiripuv. Koji nam tu pučeli? Kada ana je Musa tuna, bejnumo Musa, ili ne se ohadir. Tu i nano Musa taro benu Israel, pučeli znači o hadirole, kada kana Musa čilohem čudno lesi. Kotar tu džane miro poreklo, kotar me avav, kotar tu džane maje, ko tut fenla obavestija manda. Irine se o hadirem tla mano obavestija o kova tut obavestija manda. A ko obavestija le? Pa Allah je azzawajal. Pa dok on duja gjare lafi maškar peste kerena, a kava kan hari po hari ko te ula duj sine sa zeleno ulo. Pa pučelo hadira kana je Musa, so mange amandar o Musa, so angea tu jiman, so je ti buti. Irina kana o Musa empenua alum te siklo avtuta, kada ono hadir lese puna te siklo e mandar, a tut isi o te vratio Allah i tu ke objavim.
Toată la te cicloia, tu că Allah e kitab eu biavinga. Irino Musa emploa tot ici jandipa cu amana nem. No așa te pratinav tu palitute te ja, a tu te sikalema, odoaso tu janea taro ispravna buđa. Učelio Musa na kava, lesoro pučiva prenosino Allah azza wa jalla ki suratul Kehf, pošoar dešto ajeti. Irini ohadira kana paloso Musa pučlale šali metavav tuja, te sikalema odoaso tu janea. Leso hadir akadike buma tu manca naštiti izdržile druma te pira. Ili su Musa na buma akadike tu me sar kuav sabrlija inša Allah. Empenela ko ništo me tuke naka protivi nam. Sad znači tiro kefika kera. Pa ne se ola doi prihvatinle o hadir o Musa te djal palileste mus po drumal dan te siklone saju bučale star. Kod dva putovanje Lengoro desinena pe nesame neobična i čudna događaja. Ola duici dinge, a o još je gnuno ko ternosu kerla izmetije Musa, i rangja pe napala kopinu narodu. Pa ola duja kana o Musa i Hadir, ođijehema leđiki obala, a džikerena je klađa jeg brodo, te frden pro koja strana okotan. Kada alo brodo, ola duj besplatno upravlate u klije, te na kenokova drumo kotar. So narodu penjargjahem džangla e Hadire, ovko piro narodu penjardo sinesare kšukarem bogobojaznom insani, a verovatno znači kaninehem ne bi. Pa sebe pileso Musa uzileste uzinja pe gratuit. Pa Allah kana duđana brodoja, pa Musa dikela e kači rikla, ko more vidi sarali, hema stari pire muia taro more kapkapanite pilneli. Irile se o Hadir empucelle o Musa dikela kavači rikla. Sobi sinaka kozom pani oj taro more lela. Ko odnosu pralo more, ma ništa navija. Ko bod baro more, odja je kapka oj solela, odva ništa navija. Irile se o Hadir empa džankna, kaj miro, tiro džandipa, premalo Allahe soro džandipa, tano adobor kobor akaya čivitlile la palitaro more. Kapka. Allah azza wa jalla ki suratul Isra, a tu menge i dindo samo hari džandipa. A tu menge i dindo, uzom god insani džandotoro. Ma to bare gođaka. Wallahi dinga hari džandipa. Pa uštela kana o Hadir. Lelo tover, hem počminio o brodo te kuvel. Ole se mahane te kerel. Hem probino ole te probušino. A kenikao Musa doa holangja. Uštijale se mave sočereo doa. Gomba nuša hem leleamen gratis. Hem mi garena men kajo alani. A tu kma kolegoro kerdo šukari pa agarlen girane holangja. Hem akerle se Musa tuma čačipa se kergan nešto krupno. Este bari buti kergan. Kao tu su kerel, to je tamo barodulani. A sad kao prenosno Allah azza wa jalla ki suratul Kehf, koje tardışlo je pejeti. Irini pelesa kana o Hadir, jama kedi. Mane so Musa, ne diva kergun tu ke kaj tu manca naka šaj saborite kere, drumalda. Pa irini so Musa, kuma kera alani me bisterkjum. Demek bisterkjuma maro dogovor, neli kaj ima kergun tu ke dim tu molafi, kaj sabori ka kera. Kuma Allah azza wa jalla prenosine se relafe ki suratul Kehf, eftar de šutrita ezi dua, makorin ma sebe pe odua so me bisterao. Pa o Hadir kerele sa havalinele nastavinen dalje Allah. Nastavinen dalje sa džikote naresle koje je gav. Gavano kova kjulica kerena peskedisare maksumija. O Musa kana ovca vorim pratine Hadire hem lestar siklona, dikeva lesu ka kerena. A o Hadir sar kuđano dova gav pratini je ketik ne maksume celo vreme. Taman o Hadir astargja prilika korkorito la kale maksumea, a starje maksume mudari. Kad diklao dova Musa naštija te izdržima. A so kergjam le kuma mudargjam je ke bezgrešno je vlade, čači pa se kergjam nešto budbilači. A kava so kergjana pa je tamo budbilači.
Balirine so hadire penela abeva kergum ke me buçukar kay tu mansa sabrina ka şapte tikeri. Ama sarte çutina kano Musa. Jer o hadir kergay bari buti subhanallah. Ma kergani što hari tikno, pa te čutini, mudarge vladi subhanallah. Pa irino Musa im penela, ako kućlum tu više palo akava bilo so, tla više manca mate družine. Pa Allah du idem pe kana nastavinen pale dalje pil putovanje. A vidjelo je gav, ca se restanovnike ai tane bareți ție. Hem baš resle po vreme, kada on marohan. A Allah du itaro putovanje bog halile. Ale rodena sad kasta maro mangen, sa orele nu binen. Niko kotor maro lengen adem. Allah ne bug hale. Hem bucine umor na taro drumu. Pa čile Allah do pešena kovati taro podne, kisenka kolado taro egzido, o hadir di kjelo doa zidu upral kola olana van gepe, samo su na pelo. Uštela o hadir, hemlelo doa zido te zore alkerite na mestin. A uštela Musa pomožin, sova kanalea si polaresta. Ama Musa pomožine mano peste čudini. Plave, sova kao na mestina kva zidu na džemu kasoj keraka. A pla uzalo do akla, celo gavot vingamin, pla niko hajbem aminge na dinga. Ovo panda plus penalo zido linge na mestina. Kada više pardilo sabahi, irino Musa, kada hadire se na štirše ti zdržini. Kada su se narodea nešto zauzvrat, baš od vas ovo zido linge na mestina. Demek na mestigano zido na neklatinen ili pa negde na hajbenen. Irino hadir lesen huma kana maro puto iba više zajedno završimo, a kad ti ne dostaviš. Tula kana mem tu lavajam. Ama bana tu lavamen tu akeratu ke so se sao kula buča kernjum. Kamo thavke so se probušiu mi šteta zarari kobro do kernjum. So se manuše tikne vlade mudarju, hem so se puma o zido ispravinju. Puma o brodo, ako šaj samo poari pravalina, se naštim bedama zori tumen dena tumen zori, umori nama ili mi ili tumen. Puma o brodo poslavdjum, uništinjum, se be pipenela i sijek nepravedno vladari, a kateko akavat han, hem opuma, a vela mobilazini, sao brod je manušengene. Pa kada rakijek brodo bizimahana, ov penelo dova brodo lelle kisila. No manuša čuna bizimoti. A puno dova brodo upradkova memozi sana, ov tamo brodo taro čorole. Hemon penela lendar živinem. Pa kad bi lenden da o dva vladari o brodo ola bizimoti bi ačaven. Ama međa im, ako bi kerale se mahana, okrali ne bi diakenca dikelle, a kala panem bi namestinelle, hem panem bi kerem peske buti bi piraven enarodo tari ekstrana džiki duito. Quando leso do aquele. Ao quanto no maximo leso mudar o Allah obia mingamani, o ketka bayro, o pireo di telen, penula ko kufr ne versto kaçivel. Ula gare do kitikno, poşukale dunya tenakel, naka pisinen pe lesere amelia delia kola sokere. Nako velle günahi. Hem puna lesoro mudari baytaro rahmeti. O lese hem lesere roditelengi. Hem o Allahi objavim jamaj. Kaj lesere roditelengi, kana dok nadini puno dia tuga su katugujen pali leste, a vere vladea koa kao vellenge poslušni. Pa dolese mudar dunya. Au zido penela su namestin džumle. Od vas zido tamo taro duje timja taro gav, ano gav ko te tane sao manuša cici. Bi kanem korkoljo do. Kaj god maroro dingjam, sao dingjame. Nikola dingjame. Ebman kva duje timja, oni neren šukar dad. Hem lengo rodad neren barbalipa. Ama mangal do barbalipa te araki pire čavengi. Se mislija kaj le se omeri baneni ka vel, hem da randilo te mulo,
A o gravka šunel baš odova, o barbalipaka keden, o maksimia gare ca čoven. Au sa țiție. Abela, odat lengoroleli kergea rupa telala cavazido, hemu barbalipa o te garavgea. Dacă bi perelo zido sino mamușa be odva diken, hem sa bi keden. Bine, znači odva o haku taratula dujetimia, hemon bi açun bizoniștu. E agare vula meole nam estingiumle, zore arkergiumle. Aula duiket ca bayroven, huma Allah kava blago barbalipa so itelam on karaken. Masa kava meso kergiuma kergiumanda. Sai odvaitano objavataro Allah azza wa jal o Musa. Erket penela, a kvasi objašnjenje, baš je od ova, so tu na štjanca vrite keri. Allah je zađer ki suratul Kehf, ovtoar deše dujtajiti. Hem baš a kajan slučko, pejgambera Isa Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam keri. No Allah je zađer trukel po rahmetu pralamaro, pralo Musa. Su na štija panda hari sad vrite kerel, te šaj nešto panda pobute taroha diramente siklova. Pana hari si ne te kerel sa bëri, biciklova panda ja vera buča bešuna. Ovo naš da ti izdržinja. Ema kad te završinjola o putovanje taro, naš karo Musa jemo o hadir. Ja ver pejgamberi, to jest nebi, na ne resuli si razlika, nego nebi, amin džana kare oni ne sa total, šel višu štar hiljade, subhanallah. Amin gej penđade, znači po mimanu Kur'ani tane višu panđ, ulul azm sar važna pejgamberja i tane šovljendar, ama i si šel višu štar hiljade, subhanallah. Maškara kala pejgamberja men su kergjam džakana, i ne para pejgamberja. I si ne same prenosinao pe vjerodostojno, ne same tane israelijati, naštinen pezbrao za gotov. Ama taj sarala men ge nebi, ko aphiravja na Juša ibn Nun, a ov sine, dok sine terno, o pomoćniku, taro Musa a.s. o lesine izmeti kerel. Pa kad te kačova, inša Allah ta'ala, pa taj sarka nastavina, ovim sa steku sabori, Allah je da svakoj hajri, wa ahiru davana, alhamdulillahi rabbil alamin.